Nakitisi, nakitisi. It's hoodie season. Hoodie season. Mr. Rano pati tutuwa branti na kombidi mnamsi ya mwinti. Seka mekunzungu swako peko kubidi ya gungu. Nefuse, mzungu suyana nepa oho obrafoba. Namrabisi konsuwa mekwa. Namanibo oba bienim oba hima. Naniwachi nekonfe. Kujina mfwe nipua obae. Nipopi tuitu ya wane chiso. Front and back baby ayenas. Wacha yiko hama ties. Wajini mini skirt obai seni ane siri muda wuri akono bi atuyame ama meje me ho minti mene me bi atoto so yakeka mashele bo se na nyumre amara bi fie na amara me chiame wo mre mano ono ane ye medi yake Misora me patiti rantie e kombina dimi anapabremu Misora se kama kwako penzungu sikoko bidia gumebo Keu minimse enzungu se nade papa biwo Emra mikonwa ena mishiyaki tisiyebi obai Mihono na ordinary wa Wachimi akama kuma Mishene ho me obrafuwa Mikana kore achire mwise Ema bikumilima obai ni Mwensheni mini nene skirt Seni utu ya nipanchi ya odandani wiki Ama numa biya chishrebe ya Michipi no mene nakasase obanyuma Mede makuma nyina eno weko Seni ya odo chire odo numu Mebabe chire wodo Kibia na umu wodo Odo ya depa mua depa Ya uba ure mua Asi chire do umu Obada fuwa udra na jua Na memuwa hune semi wodo mpa She obahima Eya no kore Mene nakasa Tiasia ye juma Mashene bose ene nyumere omere fie Omera mechi ya mena yini nsera kiwu So odo ye uba Meye mi hufin rough Ewo mempane suwe Obinko no bimra Obinko no bisumra Na me no neshewo Obahima ena wosi untimo oko Wahuni semini obi pi street ya Yeti wakuma Uwe ensho Na frisen kabi jami ama mihuachire meni uhuno Haboro usuo Jack mameka Obo ya hua na umowo Kentimi wabote Medi ape medofo Odra na jua mene nebe chere Obai oni mafutu oni nkasade Wakasa otise owo Otini dinsua na uye mashu Mameka na mentro Obai diye oda busnonko na huofe Asir wasika nsu uye media Obiara ni huwa onose Wakala mpochere Kwa huofe etire usu bampapa Obani ni ya onyabote Watunase onye mimasem Owakumbapa uko mistake ya Kewu obetro mekani sujare Se wafili abecheke Eyemia ena media Ni amepena medie